عبد الرزاق من سنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء. قال يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من نوره صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Jadi pencinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apalagi yang mencintai cuma kita, ya. Bagaimana cinta yang sejati, cinta yang sebenar, yang disebutkan bahwa alamatul hub adalah ada dengan ittiba, ya. Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka apabila kita mencintai Rasul, tidak ada akan menjadi kesusahan pada kita. Maka umat ini akan bersatu. Umat ini akan terjadi persatuan, akan kembali saling bersama-sama menegakkan kalimat Illa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Demikianlah wa ikhwan, mudah-mudahan tanasub bagi kita dengan adanya para habaib, sahabat tunggu sekalian yang duduk di